Okey. Hari ni dia datang satu box. Bukan datang, beli. Kita unboxing. Elok ah. Dia punya seltik. Ya. Alhamdulillah. So 32 ditulis kat sini take off weight 249, 32 minit flight time, 10 kilo babe. Dia tulis lah Pixing 4.0 Full HD video transmission, 120 ms low latency, setengah inci CMOS 48, 1.8 super large aperture, AI9, AI track, AI quick shot, 3 gimbal standard, 8K foto, 4K 30 fps HDR video, 2.7K vertical decrop, bukan true vertical, BRK burst pano, bahasa orang putih, bahasa Cina. Ya, ni kotak dia, belakang, tepi, depan.